Sanibonani, lokhulumayo Sjava. Decided ukuthi ngenze le video ngikwazi ukuthi ngicacise izinto eziningi about the situation engibhekane nayo and everything that's happening in life in yami. I've been reading about it and isizathu sokuthi sonke lesikhathi ngakhuluma ngithule because sasitshelwe kanjalo ukuthi asivumelekile ukukhuluma ngalento about ecala, especially ku Twitter or to the media and social media. But ngokubona ukuthi ukuthula kwami kwenza ukuthi abantu bangazi ukwenzakalani. Bayibuza imibuzo ngokubona abantu bephendulana bephikisana ukuthi kwenzakalani, and that's why ngenza le video ukuthi ngikwazi ukuchaza the whole situation. Engizoqala ngayo, okay, masihlangana qala nje nge-relationship kwenzakalani kuze kufike la sikhona njengamanje. Okay, sahlangana saqala ukuthandana 2017. Masihlangana 2017 amtshela ukuthi cha mina nginayo intombi. Bayamtshela ukuthi nginayo intombi, ayike umuntu oku-understandayo lokho. Ekuhambeni kwesikhathi kwashintsha. Kwaba umuntu othi kuzomele-ke manje ukhethe. Understand, engasahambisani nalento engangishilo nanto sasivumelane ngayo. Qala lapho-ke inkinga, and kwi-relationship yethu kuningi obvious abengathi lo wadala ukuthi angajabuli ngezinto eziningi. Understand, and mina ngumuntu who's very invested kulento engiyenzayo umculo. So indaba nje ukuthi relationship ngibe yangihlula because my whole focus kulento engiyenzayo, ngoba lento engiyenzayo iyona engenza ngiphile, iyona engenza ukusaphutha umndeni wami. And so lokho-ke into ebidala inkinga esikhathini esiningi ukuthi anginaso isikhathi nendaba yokuthi kunentombi, yabo lento. And ngihlale ngibona abantu bekhuluma bethi ngishadile, angishadanga mina. Ngaze ngishade nabona kodwa magazine nakhona kuqhutsheka nokuthi igama lami kuthiwa ngondla ingane. Anginangane mina, ngaze ngibe nengane, anginangane at all. Understand, and ngikholwa ukuthi into eyadala ukuthi igcine ngempela sile simo esikuso indaba yento eyenzeka kule show yaseSanare eyenzeke stage. And ngikholwa ukuthi leyo nto leyo wafile ngathi nokuthi wafila kanjalo vele ukuthi udisrespectekile, uembarrassed, imhlazile leyo nto leyo, leso senzo leso. And ngizothanda ukuthi ngixolise ngalokho. Understand, ngiyaxolisa ngalokho, ngiyaxolisa ngokuthi ayithole sesimeni sokuthi ahlazeke, ayithole sesimeni sokuthi abantu bathi hayi wena umakhwapheni uthandana nendoda eshadile, yonke leyo nto. Ngikholwa ukuthi leyo nto leyo ya-create i-frustration nakuye, and ngeke-ke ngimgxenga lo ngoba at the end of the day angeke ngikwazi ukutshela umuntu ukuthi azizwe kanjani i-situation. So if leyo nto iyamhetha and leyo nto imbeke esimeni sokuthi afile less of a person, ngizothatha leyo blame leyo and apologize. Ngiyaxolisa ngaloko, ngiyaxolisa ngokuthi kwi-relationship ungamthandi ngendlela abefisa ngayo nangendlela bekumele ngenze ngayo izinto. From the bottom of my heart ngiyaxolisa ngaloko. And le yokudlwengula-ke iyinkinga ngoba phela angikhumbuli nangelodwa mina ilanga engitshela ukuthi mhlambe from ngalelo langa ngathi ngamdlula ngalo, which is 2017, kuthiwa kwaba nenkinga.
ngoba lento ayibhalesha ukuthi after lapho ukuthi mina sengimdlengulile azange asafila the same way, seyangisaba, sesaba nokungibheka emehlweni. Kuyangixaka-ke lo ngoba sonke lesikhathi besithandana, angikaze ngikuzwe lokho. Akukaze kube nelanga la ngitshela khona ukuthi yazi ukuthi ngobusuku obuthize mhlawumbe into ayenza ngiyithandanga, angikukhumbuli lokho. And nje yonke leyo nto leyo yokudlwengula, angihlangani nokudlwengula. All my life I've been very active ekutheni ngilwe nayo lento le yokuhlukumezwa kwey'ngane nabantu i-abuse nje. Even noma ngiperforma, I always mention it. Stop men abuse, stop child abuse, stop wonke ama-abuse akhona. Ngize ngifake notshwala-ke abantu baze bahleke uma ngiperforma, uma ngithi even alcohol abuse, because into engahambisani nayo. Through my music, in my private space, I've always been vocal about that. And kubuhlungu-ke futhi ekugcineni ukuthi wena umuntu uzothatha and put it upon yourself with mina, with my art, nekhono lami, into engizoyenza, ngizokwenza i-awareness about yonke lento eyenzakalayo. Ekugcineni kube yimina futhi umdlwenguli. Hayi, ibuhlungu leyo nto leyo, you understand? And I don't wish ukuthi yenzeke komunye umuntu, because akuyona into emnandi, understand? Sinemndeni, sinomama abazizalayo. Kubuhlungu nabo uma befunda ngalezi zinto, kubuhlungu uma bebona going through lento eyenzakalayo njengamanje, you understand? And ufuna nje ukucacisa lo ukuthi everything else engibone ngayo amabhanda ngiyaxolisa, ngicela futhi angixolele, but leyo kudlwengula-ke yona cha, into engakaze ngenzi. Noma ngiwabuza nombani engathandana naye previously, ngaze ngishaya intombazane, angikaze ngidlephe intombazane. That's not me, angiyenzi leyo nto leyo. And ngafunga ukuthi into engeke ngize ngiyenze, ngihlale ngitshaya negenge ngiphilisana nayo bafana, noma kuthiwa uzwene nomama, rather walk away, noma ngathini, noma ngenzani, you understand? Kubuhlungu manje futhi bona le ngane lezi ephila nazo, ney'nkabi zami engiphila nazo, ukuthi ngihlale ngishumayela leyo nto, but ekugcineni sengikule simo enguso namhlanje, you understand? Ibuhlungu kakhulu leyo nto leyo. And abantu bayibuza ukuthi okay, wangavulanga icala uJava, wangenzanga ukuthi icala lavula after lawo ma-tweets nayo yonke into eyabhalwa laphayana, ngihamba ngavula icala le-defamation. Engikholwa ukuthi lona-ke ithuba lami lokugcina enginalo ekutheni nami ngikwazi ukuthi ngivikeleke or ngisho iqiniso lami. And so far ngizame konke okusemandleni, but ayikho into eyenzakalayo, you understand? Even amaphoyisa uma ngizokhuluma ngento or anything, yabuza ukuthi okay, nesimo esikanje, but wenza akekho umuntu ongiphendulayo. Nethimba lakhe maselibhalela incwadi angiphendula. And into ebuhlungu ukuthi sekuyophela unyaka manje lento ikhona, angisebenzi, khona ukusebenza, niyafunda emaphepheni kuthiwa ngikhishwe la, ngakhishwa la, ngikhishwa la, ngaze nangelilodwa ilanga ngiboshwa. And kodwa manje indlela izinto ezenzeka ngayo, ngathi manje mina vele ngumuntu odlwengulayo, okungamele abe part of umphakathi, okungamele abe on certain TV programs, okungamele enza ukuthi nokuthi. And leyo nto leyo inzima, because angisakwazi ukondla umndeni wami. Ziningi into ezingilahlekele, angenawo umuntu othanda ukukhuluma ku-Twitter ngikwenzakale lokhu nalokhu nalokhu, but there's so much engingazazi, izinto esengiziluzile. There's so much programs esengiwashuthile, mangiqeda ukwashutha kuthiwa ngeke sikwazi ukuyidlala lento ngoba kunale nsolo ezithize ngawe. Not ukuthi insolo ethize, kuney'nsolo zokudlwengula ey'khona ngawe, so ngeke sikwazi ukuthi sikufake kule program, ngikhishwe kuma-program, you understand? Ngoba njengoba ngisho ukuthi angiyena umuntu othanda ukukhuluma, vele ngiyithuleleke, you understand? But manje ngiyabona ukuthi kunabantu abaningi who are in the dark, abangazi ukwenzakalani, kunabantu abaningi abangisupportayo abangazi ukwenzakalani. So yiyo into enza ukuthi ngidecide ukwenza le video, ngichaze isimo ukuthi okay, lokho enikuzwayo nibuza imibuzo
yike ngizama ukuphendula manje nokuthi nginitshele ukuthi kwenzakalani and how far this thing esihambe ngayo nanokuthi kwenzakalani ngecala, and nanokuthi ngixolise mawukuthi ngempela khona la engibone khona njengoba ngisho ukuthi ngoba into ayikhala ngayo most of the time ukuthi I'm not there. You understand? I'm not there for yena, ngimthandi ngendlela akholwa ukuthi kumele ngimthande ngayo. Ngiyaxolisa ngalokho. I'm really sorry and I hope uzongixolela. I apologize, and abantu abaningi ngiyazi ukuthi bazothi how uyaxolisa and bazoyithatha lento bayishintshe, mhlawumbe ama headline azobe sethi Sjava apologizes nama-blog la ahlale ebhala nje izinto ezingekho ezingasile and not really bakhulume ngento abayaziyo. So into enzakalayo ukuthi icala ngalivula but ayikho into esenzakele ngalo, and indaba okuvula akuyena umdlwenguli mina, into engakaze ngiyenze futhi engasoze ngayenza, futhi nanomuntu ongathi ngiphila naye ongayenza leyo nto angikholwa ukuthi ngazwana. So yiyo into enza ukuthi ngenze le video ngichaze, and after la isekho futhi into engizoyichaza, because ukhuluma into ithathe iguqulo yenziwe ibekwe ngenye indlela, nanokuthi ke besingavumelekile ukuthi sikhulume ngalento openly. So yiso ke izathu esenza ukuthi ngenze le video. So ngiyabonga wonke umuntu ongisekayo ngayo yonke lento, and ngiphinde ngixolise futhi kuwo wonke umuntu ofila ukuthi ngimphoxile ngayo yonke lento eyenzakele. Ngiyaxolisa ngoba kunzima ngempela ukuba semphakathini unenselo efana nalezi, noma usesontweni kukhulunywa ngayo lento abantu abahlukumeza abantu besifazane, uhleli laphayani soyajeqhezwa noma athukuphi ubukela i-TV ikhulunywa ngayo lento, and ibhlungu lento because ngempela ukusolwa ngento ongayenzile akukho mnandi, especially if uzoluza izinto njengoba futhi ngiyi-artist nje ziningi izinto engiziluzayo. So ngithi angenze le video ke ngichaze konke lokho, and I hope nizo-understanda lento engiyishoyo, and angikholwa ukuthi ngisazophinde futhi ngikhulume ngayo lento unless kunesidingo ngempela sokuthi ngikhulume ngayo. Ngiyabonga.